Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje yonke ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje. So ongakwenza-ke nje wena-ke lapho-ke uthi-ke ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba ukulethele lona namhlanje lithi-ke usefikile-ke laphana-ke umongameli we-MK laphana-ke uJacob Zuma-ke laphana enkantolo. Njengoba sonke sazi ukuthi namhlanje-ke uyahamba eyolwisana nesinqumo se-IEC sokuthi-ke ngeke aze akwazi ukuba upresidenti-ke laphana-ke bayileke enkantolo-ke. Usefikile enkantolo, icala liyaqhubeka njengamanje-ke usefikile. Mina ngizoloku-update nje kulo-ke leli khasi-ke leli ukuthi-ke kuqhubekani-ke ngekhasi-ke. Ngizokudlalela-ke amavidiyo akhe efika enkantolo. Ngizocela kuwe laphana ukuthi masewabonile amavidiyo ungene kuma-comment section for cabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu. Uzocinezela nebhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke lamavidiyo-ke awathokozele. Phila baba. Uyaphila, uzizwa kanjani namhlanje? Ngiyathemba ukuthi usubonile, licela kuwe laphana ukuthi ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe.